Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadian ke jinglet jurip jongka Assistant Commissioner jongka Food Safety kakong DBS Mukim ya ka basa dido hayo mau korwat mentaka kenti saga Deputy Commissioner jongka Southwest Khasi Hills District kakong Karamai Kharkongor kala her jurip ya kani ka basa dido haga arp khandai tarik unaitung arajar arpuar shwaban plebiang kumbajulong barok shikata haga jing jurip jongga Deputy Commissioner yakani ke basa dedo kala penpau ya ke jing smokman bat kala airu ke jing yero ya ke jing ya trailang jongki nong dido ki bala pun khoj pun suba ya ki dukan ki jongki kat hado bakala pen ihun lut ya barok ki nong shong dukan hapok yo mau korwat haga ni ke juk kesni ki nong shong dukan kilai shimbenta ban pun khoj ya ki basa dedo bat hadin balada pun khoj nadong shadong la plie biang ya ke basa dedo kumba julong haga jing jurep ya ki dukan haga ni ke basa dedo la idon langru u district officer jongga veterinary ka Southwest Khasi Hills District u Dr. E Khongjo u manager jongga Sankur u ba YG Lingdo bat kiwe ya ditinggal pini hendak rupini ki asni lasni pini lada ini ba ni ka dadon bisa ke jingsang dekat yang pini wado tam bagi ladon ke jingsang pan kecil ya kata standar mo ka hajin na ka kende ya dia ka nam ta ka jingit pini pini bang kecil susna jingit bang tam apa kita pekat ke bakmat ya kalau nam ta ka jingit pini yang pini na peng pini bang do kepada ni Kaya apin kini kisigi kiba nilai le nilai pesang nilai perpau saya yang ini kiba ngi kumta komite district monitoring committee jong ni yau nilai semua atau keterkaitan dengan yang jong kai baro kiba perpau nang ku punya corporate bata komite kiba ni nilai pesang nilai nak ku report dengan baik ini bentar nilai le saya ternemlong tanggal ni, tapi sini kuat bersawan, tidak sini nak pulang mana kamhat itu, lagi tawar terlenti tapi, indangnya pun suku, nampak tinggi panjang sampai. Yang amnon semua ni mungkin, kebangai hikmat dah kalau tanggal itu semua jadi ni baru di belakang mentah kami itu ikut, hantam itu sandur, di kolong punya penjaga yang beliau, di madam isi belum bersamaan. Dengan segini pertemuan hantam nakandang ka Food Safety Department tilai usang nak korban ai di kai nak kaji ni Simpat ni pau suruh dia di dalam dengan dia punya kenduk yang sui menendung kita juga ya kenduk bagi juga dekat di astan Commissioner of Food Safety. Saya hari ini kesini mana berambisi ini berambisi OS lawan banjung ini kaya ini ini kasut mencibun atau kalian tu iru ila ihud buat di lengok ya ki kebat nongsong dukan di warak ila hakin lihat sini hadin bagi ladun kecingnya kut ban kumha ya kebukan di kampung namta pengiluar rakyat di aku beli doktor di malalung ketik umum ketika yang ban yalam penhun bagi aku beli di stakeholder di bawah yasim mentah buat kampung namta lai kan di bawah simkian ini kaduk kinong di siang di promosi di sosial buat beli aku beli namta dengan telang berkeman kan ikan sa namta gaji betul yang keburom hidung kedong kakan ke distrik tumi hi berkuai utah hakabedi berkuai pergi basah haduk mentah nak yang sini ngimpat don ban riluk ya lani ban alot ya kata ke
basa kum basado siar basado habat tinring kermen balada ki pai ba jung ki anuk syaya ta kejeng kelah bagi nora ya kejeng kuju sebab ya kekot kia agak dong ketan jung sia kadi kebentar ingin saya keren lang buat ke district level committee rengkat buat kita di nong di dok siar nong di dok ha ya kaba ingin saya pemberi ingin identify ya ke pasal yang tahu kita judi kata ketika thong ke bang ibu wa ingin sekambat kipiang ya kena nampak kecing biang kecing hajung lang jung iong bangin dan perlu kecing artetin ya ka bangilala ya ka ban sedang no ya ka jing dido apa jung ayo mo korwat bat ba kacing ikut jungi kalau ban kang mencismi bat menin bat menta ka si ngin sedang no ya ka bedi ba kumbangila bila i menta da ka jing simkia jungi maram disi kumi chaman bat i doktor kumi membas ket ngila organize ka cleaning drive rekat ka ban sanitize cibet ya ka basado Brokaway, jadi kerman ba deng ba jong ini ni kentu ba umdei tang nam ta kinong sunggukan kiban wara ya kejing kuju sebala ni ban maintain ni kataga cleanliness hanrai kadiru ya kinong wanyo kenturu ya kinong wanyo pakin ni trilang pakin nomlong kadaw ya kaban pentok ria ro ya kini kejing kejing ba ban tidak dapat kami kerman ya kata bagi ni ya kejing trilang hab yang bat naki kenhun